Sad ćemo vidjeti mi šta Afrika sve može. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas imamo nešto malo noviji motor, radi se o čuvenoj Afriki Twin, 2021. godina, Sport Adventure, šta bi značilo da ima malo nekako i veći rezervar i bolji ovjes i tako dalje. Dakle, ovo je racing nekakva opcija, to je HRC kako se kaže. Radi se o paralel twin motoru, 2 cilindra, znači ima 100 konja, vjerovali ili ne. To mi se odmah na prvu ne sviđa, mislim da litrenjak bi trebao ipak ima malo više snage, međutim vidit ćemo to kako će se ponašati u vožnji. Vodeno hlađenje klasika, okretni moment 105 Nm, napred imamo felgu 21 col, natrag imamo 18 cola. Dakle, što se tiče težine, stvarno zavisi težina od opreme koju ima. Znači, najobičniji osnovni model ima 238 kg, onda imamo onaj sa DCT-om, on ima 242 kg sa svim tekućinama. Onda ovaj koji je Sport Adventure, što ima malo veći rezervar, elektronski ovjes i tako dalje, on zbog svog šova ovjesa ima 240 kg, znači sve to negdje tu lila, znači možemo zaokružiti na nekakvih 240 kg. Rezervar ima 24,8 litara, što je dosta pozamašno, nije baš kao u GS Adventure, ali isto tako nije ni loše. Također postoji ovaj motor u DCT varijanti. DCT mi je nešto najgluplje što sam vidio u životu, znači dual clutch transmission ili ti ga automatic, jel? Znači nešto što imamo kod skutera, što mi je totalna glupost. Danas se to najviše prodaje kod ljudi koji nisu nikad vozili motor, imaju novaca i onda kupi ovako kao veliki motor sa DCT mjenjače, znači ne razumijem uopće koja je poanta toga. Činjenica je da se to prodaje, da ću to snimat na recenziji, vjerovatno neću. Znači, ako ne znaš vozi motor na brzine, nemoj ga onda uopće ni voziti. Daleko od toga da to nije funkcionalno, da se to ne može voziti, pa čak i u neku ruku za mene osobno apsurdno. Obični, dakle, lanac, prijenos, dakle, nema kardana. To mi se sviđa, u usporedbi recimo sa nekakvom Tenerom i sličnim motorima BMW-om. Ovo ne možemo uopće usporediti sa BMW GS-om, dakle BMW GS je opet nekakva klasa za sebe, šta po okretnom momentu, šta po konjskim snagama, znači nije baš ovoga mi to mjerodavno. Ovo je specifičan model zato što ima elektronski ovjes, ima 2 ekrana, da vam sad govorim kakvu sve dodatnu opremu ima, to ću vam reći tokom vožnje, je stvarno ima brdo, kapule na volanu, ima bezbroj opcija, toliko da mi se to niti ne da nabrajat. Samo ću vam reći informaciju, znači da sa motorom dobijete kad ga kupite novoga 350 stranica user manuala, znači kako se koristi sa svim opcijama na ovim kapulama. Za moj ukus naravno to nije, međutim kako ide tehnologija moramo se nekako i pomiriti sa tim. Što se tiče samog ovjesa, ovi motor također posjeduje elektronski ovjes, znači imate 5 modova vožnje gdje vam se ovjes prilagođava, diže, spušta, da vam sad uglavnom ne dulji, znači možete spuštati prednji kraj jer vozite 2 osobe, jer vozite off-road i možete iskoristiti 2 user opcije gdje možete kompletno po sebi namistiti sve doslovno od kočenja motora do ABS-a, do anti-wheelija da se ne diže na zadnji kotač, do protuproklizavanja, znači stvarno ima masu te elektronike. Šta se tiče visine, visina može biti 825 mm kad je najniža i može biti 895 kad je najviša, znači od 82 cm do 89,5 cm se može podesiti.
znači može ga voziti neko malo niži pa sve do nekoga koji je malo viši. Vizir koji se može dizat, spuštat. Zašto sam vam u stvari spomenuo da je motor malo slab s obzirom da ima 250 kg, to je 240 kg. Međutim, sa ovim novim Afrikama su krenuli više nekako u off-road smjeru i da je za ovako cestu dobar i ja čak smatram da odrađuje jako dobar posao što se tiče same vožnje po cesti. Međutim, ajmo to nazvati da je malo više orijentirano za off-road, ali kad pričamo o off-roadu pričamo o bijelome makadamu, ne nikakav hard enduro i ništa slično. Ja vam stvarno ne bi puno dulje o ovome motoru, ja bi da se mi idemo malo provozat pa ćemo onda dobiti nekakve utiske kakav je on zapravo u vožnji, je li ti 100 konja dovoljno, tako da dosta je bilo više priče, idemo se malo provozat. Evo nas malo u vožnjici s Afrikom. Sad ćemo vidjeti mi šta Afrika sve može. Definitivno ima segment iznenađenja. Jako je udobna i ono što mi se najviše sviđa, šta bez obzira šta nisam napravio puno kilometara, nekako mi ulijeva povjerenje, a to koliko god je dobro, toliko i nije dobro. S obzirom da je ono motor dosta vitak, kad kažem vitak mislim da je ono uzak naprijed i osjećam ovdje dosta vitar po rukama, a ovo je kao jel nekakav ide u kurac sa Hondom, jebem ti Hondu. Standardno ono Honda pravi ove gluposti, zamijenili su sirenu i žmigavce i onda nekad kad idem dat žmigavac pritisnem sirenu pa se pripadnem sam sebe. Znači gasa ima stvarno dovoljno, čak i na onim niskim okretajima sam jako zadovoljan. Vidite ove recimo sad šta imamo modove, ima ih pa ja bih rekao doslovno da ih ima brdo modova. Zašto se meni to osobno ne sviđa? Jer moram završiti školu da bi upravljao sa motorom, a ja na to nisam naučio, a ja sam nekako ono više old school. Moram priznati da se ovo vozi jako lagano po ovim okukama. Baš i nekako lipo pije, sam se namišta, definitivno ima neku notu sporta. Sad će ovdje biti mala gužvica, a ja ću vam onda ukratko malo ispričat. Zapravo kad malo bolje razmislim, ispričat ću vam to malo kasnije tokom vožnje, sad nemam baš vremena za ovo posnimavat sve. Šta se tiče samoga zvuka, ima dobar tvornički zvuk, ono klasika parallel twin, sad ćete malo čut, ako uopće budete išta čuli jer ima masu auta u tunelu. Ima stvarno nekakvu lipu notu, da to tako kažem. Iako meni općenito Honda Aero isto imaju tako dobar zvuk, ovdje je nešto malo to drugačije. I evo sad vidite o čemu ja vama pričam. Ja sam sad ušao u tunel, meni se odmah potamnija ekran. Ima dosta tih elektroničkih dodataka koji su meni ne samo nepoznanica, nego i nisam neki ljubitelj toga. Znači motor od 250 kg koji je jako agilan, znači ne treba vam ništa govoriti, stvarno se imam osjećaj da bi ga mogao voziti ko Era. Mislim, znam da je to malo apsurdno za čut, ali stvarno vam daje takav osjećaj.
pogotovo na ovome sportskome modu, to jest user modu, gdje imate i kočenje motora i odaziv na gas i tako dalje, i onda je kao cijeli ovjes mu je tvrd i ponaša se kao cestovni motor, i to mi je stvarno dobra strana tehnologije. I podnosi ovu malo agresivniju vožnju. Znači ako se hoćeš provozat malo agresivnije, Afrika to stvarno odradi bez greške, pogotovo sa ovim tvrdim ovjesom. S obzirom da je adventure motor, rekao bi da je jako precizan, nije baš nešto preoštar na ove duge okuke, šta je i dobro i loše. Dobro je zato što ja volim kad mi motor nije preoštar. Odaziv na gas mu je super. Prilikom, ajmo reći, tuniranja ovih modova šta imate vožnje, pod ovim slovom P stoji kao za snagu, power. Tu vam on u stvari ne ograničava snagu, nego vam ograničava odaziv na gas, i odmah je to nešto drugo, dakle nema spuštanja snage. Imate kočenje motorom, jako korisno. Znači možete staviti da ga uopće nema. Ja volim da ga osjetim, zato što se jednostavno navika to, pogotovo kod 4 cilindra moga motora kojeg ja vozim. Evo već sada ovako malo je aljkav na volanu, s tim da uzmemo u obzir da vozim touring motor, a ne sportski motor. Evo ovdje me sad zanima ova malo kraća okuka, ovdje idemo u drugoj. Ne, ovo je, mogu reći slobodno, ovo je ozbiljan motor. Pogotovo ovo dodavanje gasa iza okuke, koje mi dosta pomaže da se izborim s motorom prilikom izlaska u ovako malo ovim oštrim okukama. Znači stvarno se ovdje nemate čega sramit. Da bi volio da ima malo više snage bi, jer da ima još možda neki 20-ak, 25 konja, mislim da bi ovo bila teška zvir od motora. Ali s obzirom da smo vozili Honda i prije i znamo da nisu baš sa snagom na vi, onda to nećemo baš tako ni računat. Bilo je dosta ladno zadnjih dana, međutim puvala je bura, sad je to već lagano osušilo, međutim ostalo i dalje leda po cesti, pa se nećemo puno igrat šta se tiče gasiranja, ali malo gasa uvijek dobro dođe i uvijek ga možemo da malo. Evo ove me sad ovdje okuke kratke zanimaju, iako s obzirom na colažu kola mislim da će ovo biti vrhunski. Da, to je to. Stvarno lipo upada u okuke, ne mogu reći, bija bi lažljivac. Samo je nekako ogroman i onda kako ležite s nečim ovako ogromnim u okuci osjećate se čudno. To jest kada bi svaki sekund mogli izgubiti kontrolu, ali to se neće dogoditi, zato što se Japan pobrinija za to i stvarno su mu ciklističke sposobnosti vrhunske. Znači stvarno je sladak ovako do stoje, ima lipi oni šuc
sladak na gasu, stvarno se ne mogu požaliti, pogotovo ovako u ove neke malo kraće okuke, to jest gdje on vlada još sa svojom brzinom, tako da ovo se može provozati dosta agresivno, ali po pitanju udobnosti položaj nogu mi je lip. Ako ću samo ovako ono sidit u šestoj se voziti i pušiti cigaru, a mogu se ono staviti na prste dole i dat se malo naprid, jer je sit stvarno komodan i biti u tom, jel, kako ja kažem, agresivnom položaju. Ovo je sprdačina. Ovo je sprdačina, bez obzira što imate ovaj anti-wheelie kontrol, možete ga podesiti tako da, jel, motor vas ne može iznenaditi i onda samim time, jel, ga je puno lakše i kontrolirati, ali da vam je sve jedno kad se ovo digne ispred vas i nije baš. Nisam imao još vremena prigledat snimku, to jest ne mogu to znati dok vozim, ali možda čini mi se da će vam kamera biti možda malo nisko, ja se ispričavam zbog toga. Jednostavno nije mi moguće pogoditi dobar kut, jer je motor dosta visok naprijed i ja trebam biti non stop u uspravnom položaju, a ono kad se voziš malo agresivnije traži me da se sagnem, tako da eto, nemojte šta zamjeriti. Mislim da će većina videa biti ok, ali ovaj dio, jel, di se to malo življe vozi, baš i ne. Malo probat ovdje kakav je on za pomakadamu. Prvo idemo promijeniti, dakle, mod vožnje, ali već se vidi sada lagano na ovjesu kako je mekaniji, puno agilniji nego što bi to trebalo biti onako za cestu. Vjerovatno to po cesti ne paše niti malo, ali mogu reći da je dosta ugodan i agilan za ovako nekakvi mali off-road. Ništa ono previše ni pretjerano, ali ok je. Ne znam sad baš da se nađe na nekom malo težem off-roadu, sigurno bi tu bilo nekakvih problema. Međutim, ovako za ove nekakve bijele makadame i to mislim da neće biti nikakvih problema. Blato on isto odradi dosta dobro. Malo sam ovako na off-roadu nesiguran, zato što jebi ga, ipak je ovo skup motor, ne planiram čovjeku oštetiti ili napraviti oštećenje u bilo kakvom smislu. Kad je nešto ono malo, jel, jeftinije i pristupačnije cijenom, onda me toliko i nije briga. A znate kako se kaže, kad nekome padneš s motora, onda si ga i kupija. Bilo kako bilo, dosta ugodan, malo sam se čak iznenadio. Nećemo voziti neki veliki off-road, nego eto samo ovako nešto usitno da mogu prokomentirati. Tuareg i Tenera su mi puno pristupačniji ovako za ovaj nekakav off-road teren, zato što ih je lakše upravljati. Ovdje to baš i nije slučaj, jer je ovo jebiga ipak divo 240 kg i onda samim time nije ga lako ni upravljat. Ali dobro, bože moj, svo zlo u tome. Malo sam sad osjećam malo da sam dosta on dobro ovo korigira. Što se tiče ovjesa, jako ugodan. Naravno da
ovi malo manji konkurenti tipa Tenera i tako dalje vam to baš i ne mogu pružiti, prvenstveno zbog cijene ovjesa. Znači Tenera 700 je i ovako skupa, sad zamislite još da ima ove elektronske ovjese i gluposti, to bi bio presedan. Ali jako zanimljiv motor. Znači ovako za ovakav nekakav off-road dušu da, za nešto malo zahtjevnije ja bi ipak preskočio i odabra nešto drugo. Kako se ovo odmah. Ovo mi se sviđa što se zaista na ovim modovima primijeti razlika. Pogotovo ovo malo kad date gasa, dosta se vidi ta razlika u smislu ovjesa, kako je ono balavi i mlitavi, cijeli ono pliva po zavoju kad je u off-road modu. Evo ovdje je ladna cesta pa nećemo puno ovoga ligat. I još jedna zanimljivo za kraj, sad sam primijetio u tunelu kad skrećete, kad ste u zavoju, onda vam se pale ova dodatna K bočna svjetla da vam osvijetli krivinu. Eto, toliko je moto industrija otišla daleko i napredovala sa svom ovom silnom tehnikom. Ajmo se mi vratiti na mjesto zločina pa malo i završiti ovu recenziju. Mislim da je bilo dosta za danas. Evo smo došli do kraja još jedne recenzije. Nadam se da vam se svidilo. Meni je bilo jako zanimljivo, s obzirom da nešto što sam vozio u ovoj klasi su bili nekakvi KTM-ovi, Tenere. Rekao bi da je ovo možda najbolje od te klase. Evo ovako odmah nekako da priđe na stvar sa ocjenom, da bi mu ocjenu 9 od 10. Zašto 9 od 10? Zato što mislim da jednostavno motor od 1000 kubika mora imati više snage, iako je više nekako napravljen za off-road. Na primjer, jedan GS 1250 mi je puno slađi na gasu, iako je teži i veći, nezgrapniji mi je za voziti. Ovo je nešto dakle puno agilnije. Na ovome motoru mi užasno smeta recimo vitar, kojeg na GS-u tako reći nema, a ovdje puše sa svih strana. E sad, nebitno je koliko ste vi visoki, niski, vizir vas neće baš u potpunosti zaštititi od svega toga. Puše mi ovdje sa strane, znači ode u bubrige, znači sve ovo super od naprijed, ali jednostavno negdje vitar dolazi sa strane i to me malo smeta kod ovoga motora. Čak bi rekao da su nekakvi Strom, oni 1050 KTM-ovi Husqvarne, da su doslovno jednake jačine kao i ovo, a to je klasa niže. Znači sad pričamo isključivo o snazi. Šta se tiče ovjesa, ovo je jedan od rijetkih motora gdje sam ja stvarno primijetio razliku kod štelanja ovjesa. To sam recimo još primijetio kod GS-a i nigdje drugo. Dakle, svi ti oni imaju neke modove puste, ali je to toliko sitna promjena da se to uopće ne može primijetiti. Ovdje se doslovno znači ono osjeća kako se spušta, kako se motor prilagođava, tvrdo, mekano, dakle kad prilazite priko rupa kako ih upija kad je recimo na off-roadu modu, a kako ih loše upija na recimo ovome user modu koji je napravljen za vlasnika, to jest vozača, a taj mi najviše paše zato što je i on isto malo gaser kao i ja, tako da ono imamo, ajmo reći, jednake parametre. Također još jedna velika stvar kod ovoga motora je njegova cijena. Dakle, ovo je 2021. godina, na oglasima se mogu pronaći od 15 do 18 tisuća eura za polovan motor koji imaju po 20 tisuća kilometara. Ova ima 8, samo možete zamisliti onda koje su to oscilacije u cijenama. Za moj ukus možda malo previše. To je isto tako razlog zašto ga nisam htio voziti na off-road. Preskup je ovo motor da bi ja primao udarce od kamenčića u nešto ovako skupo, lipo, ako me razumite šta hoću reći. Sem onoga malog dijela bijelog makadama, ali to ne možemo računati ko nekakav off-road ni bez puno gasa i tako dalje, tako da to je zanemarivo. I dalje smatram da je ovo možda malo preteško za off-road. Ovo bi ja svrstao za nekoga
ko voli avanturističke motore, znači nekakav adventure klasu, s tim da nekad voli malo otići na bili put, popet se negdje na neko brdo, na neku stramputicu, da je za neki hard off-road definitivno ne. Motor se čini jako težak kad krenete sa njim, međutim čiste se zaputili, jako je lako barata s njim, dosta je komodan. ABS na stražnjem kolu koji se može ugasiti, to je naravno namijenjeno za off-road. Definitivno motor vrijedan tih novaca, nije za običnu klasu ljudi, da se razumijemo. Sviđa mi se što je na lanac, to mi je brutalno dobro i to mu daje onu slatkoću na gasu i zato mi je on ispred Tenere, ispred GS-a koji su na kardan. Bez obzira što su jači, on ima puno bolji onaj življi odaziv na gas. Kočnice su dovoljno dobre da zaustave ovo čudovište, tako da eto, to bi bio moj nekakav razlog za tu ocjenu. Ono što me se najviše dojmilo za mene kao gasera je da sam u stvari uspija osjetiti ovu ramu od cestovnog motora i to se već primijeti lagano u vožnji i sviđa mi se recimo što odmah čupa od 2 do 4000 okretaja i na 5000 onda već pokazuje lagano svoje pravo lice i jako je uzbudljivo, znači imate dozu adrenalina i to je ono što mene ispunjava kod samoga motora. I za kraj šta reći, naravno kad pričamo o Hondi, neupitno je uopće da je kvalitetno, da će trajat, tako da ako imate na umu uzeti ovaj motor, zapamtite, više orijentiran za cestu, za mene osobno i dalje pretežak motor za početnika koji vozi nekakav off-road. Znači nađite si nešto manje ako ste baš toliko napaljeni na off-road. Ako želite udobno putovati udvoje i ponekad tako malo sići sa glavne ceste, definitivno dobar izbor. Ostavite dole u komentarima kako vam se svidjela recenzija, hvala što ste gledali ovaj video i vidimo sljedeći put. Pozdrav!